Inkuru iranze bayimamo abarimu barimuwe koko. Abarimu bari bagiye gukosora ibizamini bya leta kuri Simare Adrien Gihara bakuwe aho bari kubera igitero cy'Imperi koko. Amakuru aravuga ko abarimu bari bagiye gukosora ibizamini bya leta kuri iki kigo cy'amashuri bimuwe n'Imperi zabatatse zikabarya ku buryo bukomeye, bamwe bagatangira gutabaza itangazamakuru ngo ribakorere ubuvugizi kuri Nesa. Ngaba abarimu binjiye muri dorutwara aho bagombaga kujya barara bahasanga ikiguri cy'Imperi zirabazengereza zirabarya ku buryo babuze ubuhumekero, bagafata umwanzuro wo kubigeza ku itangazamakuru kugira ngo ribakorere ubuvugizi. Abarimu banze kuripfana bavuga ko iki kigo cy'amashuri kubera umwanda hari Imperi nyinshi zirimo kubabuza umutekano. Bamwe bakavuga ko batabasha gukosora ibizami by'abanyeshuri b'u Rwanda neza mu gihe badafite umutekano w'aho baryama, dore ko Imperi ngo zabaryaga zikababuza kuryama. Kuri aya mafoto urabonaho Imperi nyinshi bavuga ko arizo zabatiye zigatuma batabasha gukosora ibizamini. Gusa muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo baje gutegerwa bisi baza kwimurirwa ku kindi cyicaro kugira ngo babashe kujya kubakosorera ibyo bizamini. Hari abarimu benshi bagaragaje izi mpungenge bavuga ko bishobora ko hari n'ahandi hantu hashobora kuba hibasirwa n'umwanda muke. Wakibaza uti abanyeshuri baba kuri iki kigo babayeho ese deregiteri w'iki kigo yabikoze y'iki? Abo barimo bakomeza gushinja deregiteri w'iki kigo kutagira isuku ndetse banasaba Nesa kugenzura ibigo bimwe na bimwe bicumbikira abana, kuko hari benshi bavuga ko bashobora kuba bibasirwa n'Imperi mu buryo butunguranye, mu buryo batabashije kumenyera. Aba barimu bagiriye impuhwe abanyeshuri bigaga kuri iki kigo bakibaza ukuntu bari babayeho muri izi Imperi zingana gutya. Gusa nubwo bimeze gutyo, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini Nesa kisa gifata umwanzuro wihuze gita kibimurira ku kindi kigo kugira ngo bakomeze imirimo yabo yo gukosora ibizamini bya leta. Gusa ni inkuru yakomeje gutangaza benshi ku mbuga nkoranyambaga bibaza ukuntu ibi bintu bishoboka. Naho njye wumvaga ni Damour. Iyi ni Damour content. Kora subscribe, kora like, share and comment kugira ngo tujye tubana muri aya makuru yiziwe kandi agezweho.